Ni kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren markmat bat kikirtong. Mentah kenting dan bat ni ba sambor lang ding do ukurtong shimet na pentorm pra constituency. Ba sam kublai bon nam ta ko porjopi ni pediang subhai pi syak studio jongi. Bania keren halor ke kam jongpi. Namar kumbangi tip ba pila dei ubreu bla tre hagam seng balang ke kam seng samla. Nrei ke ni kadai ke sin kam sinong rumah kadai ke sin benengkong pat ba pi rung syaka kam politics. To batai hendiat sepang kata. Ko beli sibun bakjo ya ka jingkot soba ka jongpi ba dia ka parti siru ujuk kepor te tu ba kadai ka program ka ba piyo bengyo bani ter ba piyo ba pen tip kam banya sepangki kertong ko ba ka kerteng ka program kam tahi te akwa ban ai ka jing songo ba pila khot soba ngas kani ka rensan ka jongpi te ya kata ka jing kili ka jongpi hot nga kam simdei dong tau businessman bon ki tu baklai nga yung mga day businessman mga mood bandrong sa politics ban penhe ya business ka jonga kata is very wrong judgment te swa bangan poy siya kani ka benta ba menta akwa sa ban highlight kandiat ya ka jingim ka jonga kin adin ka graduation te ngabat kum sports secretary jong ka seng samla mo lai nongdom na maray nga khala he ang te po mo lai nongdom te hatu ka por ibat president iba embalang si imli ibat jong secretary jong seng samla mo lai nongdom ini iba labiang tariang te kibon kibaya trish rehman menta tu seng samla te hadin jong tu pada ngangabat kom sports secretary jong tu seng samla te hadin jong tu pada iba embah ilong MDC no jong mulai te iba labiang tariang te pas no itu ke prelims jong MCS mentai la di magistrate te ngaru adin tu pada ngapoi trikam no ila di sebuai te haka jingi trikam pada jong sebuai ngidan ki kam ni yang te ngambat ko vice president jonga Riboy Students Union tebat ko ikamat ka bangi wanra ka por bangabat na ko vice president jong ni kaseng kadai bangin wanra itu government college haki benta jong ko umsning ban pensuk ini kena gi bawan po mau ti umsning bat umroy madar pi ken mawa ti por bakam pat dei ni ka surok fulin ka bamenta kabu jing e ba ini ki kena samlah pulie ki bawan po mau ti umsning bat umroy bikin cha do sport Riboy college nong po lani bikin kiyo sido silong ni BBS college te kata kadai ka jingya nanti jonga ha ka kam seng samla ha ka kam seng balang te hadin ka tenia jonga komu vice president jonga Riboy Students Union akut no house nam arjar khatlai te ngayo pada sa ko ka assignment pada bangawan sa silong bangan penbahai ketika snong ba ngabat secretary snong menta ka snong ba boras kata kitib ikum ka bihari kolni babun ki ong hidup bakadai ka numanslan ka bamdan rang ba snong te ngi mobilize sa to snong te ngi penyo sanat naka office jong CM ka hima melim te hadian bing yo sanat ngi register bat ka dis council ngi yo certification na ka dis council ban pen i waktu ka snong ka hap apo ka jing khmi jong hasil sa tan dis council bat apo ka perman jong ka 6 schedule kata ka di ka kam ka jonga bangabat kum seng samla seng balang bat ka bang bat kam snong kani ka business pada ka sulong bangi ngilawan lepa na ka yeng bangi tre business te haju ka por yang ala ikai ka business haju ka por ngiyo lang pada bak kalibeti bangin yo ban ya try kini hikam bangin socialize ka hikam balang te ka jingwan jonga sa ka politics su kala ya belan lang na kita te bat ka caption bagi siong yang abaw businessman urung ka politics ban penhe ka business ka jong u ka syong kanya ki jajaj brio mar ngingim simde kita ki businessman ki bangi syukhan ban syong no ngi nadu kita gisnam arjar khat saw hi banga police constituency mar ngazang ban penwan ngi sedang ban penwandor ti ka snong ro usnam arjar khat saw ngi lazang ban pidak kir kom trikam jongi nadu gisnam arjar khat pra te fitep hi kadi constituency ba bon ki wan ni kilong yeng ki ba kham janjar te ngi shape pen organize ki tu ki free medical health camp te manakan ni kadi ka medical health camp imat ka ba nyo ka tu ka ba he ba bing organize na ka sam kham ti free medical check up ha ka bangi alang ka jing sumar kata ka jing selok iki kena ki bangop drugs te ha ka jing trilang bat ka Kripa Foundation Camellia AIDS Control Society bat ka Bethany Hospital kita ni ki kam ki bangila tre te swaba ngin poi bda sa kani ka kam politics ka mga declare ban kon election house na marajar arpoi te swa jong tu te ngila tre borba ki lockdown ken athai da pikin mau hatu ka bayiki Camellia Joint Action Committee in Commercial Vehicles tinga ditang mga try pa mo bakhangi ka pom sisngi banilit lang sa karali jeng tiga driver taksi driver bus bat ni pensay ka tu khajna bakara sendat ka sarkar jela ya ka khajna jeng ka petrol baka diesel
nakakat pra persen sa kalai persen ti da pikin mau hadin bangi yaya lang stu karali nga ai ka tu ka jing batha bat nga kerpat ngurit iru akamat ka buram ka bakrau jong honorable chief minister but honorable taxation minister berlong ka bala penhap yang no itu ka tax ti kumbakalong hi ki roll back bang itu ka tax ti ka habdor yang ka petrol ti driver taksi yo bani ka mai biang ti hadin jong atu ka lockdown ka baar ngi tari borba da bangi yo bani pli itu ka yo dilang namar nga kemau tu ka por bakarang jor ba ka covid tingi ngilej ban survey lut bon ki jakarap tingi bikin nong rap bapli ujor long halu miki bikin de tang batang nakadaw baka khang ni kayo dilang baka yo anjeli kabu jing iya iki te ladaki kimyo ban penya yo tu ujor jongki te kumno kin siu ya kata ka bailum kumno kin siu bai sembay kumno kin siu ya ka bai sbo te kumno kin siu ta ka bai skul kon kini kitai kin te alor bing na da pusan bai gitu celendat jong pom jongi kadang katu ka sam khamti parking lot te hani kentiru ni pensngawi saka bor bahlor saka district administration bat sa honorable agriculture minister bat ngi dekerpat ngurit biang hi khmat ka buram ka bakrau jong deputy commissioner bat khmat ka buram ka bakrau jong agriculture minister te kumba pi saki hi yo ban apply tu ka yo dilang ka longkom ka kata ka relief ka penat lut ingi barkhaj nak tu jing sate sa khom jong jing tangan mar hakasaw kasian hi ngi be ya karong partai begini thit jan ngi thit juti hakasaw kasian hi ngi be ni kong do ikabam te kumba kalong tu ka snem ka tu jing pli jungi tu ka sam khamti wholesale market hi kalong bangi peni kendu ikinong penmi bam ikinong tangan ken tai sam shawang ini beteng biang ya ka kam politics pi ong mene ba pio ya ka assignment ban wan pan phai ka nikhnong Bihari colony manu ba ai kata assignment katu i broch kata i barang ba shnong i khaw junga iyo ka fasanat ka mga pe hi kadai husnem ka khandai spa khandai pulai hata ka por ba idang long sim ipaim laborious manik sim te hatu ka por pada ba ngawan mga ajar khatsaw ibat na sim ini ipaim latho manik sim te hang tu iwan sa ipaim riki Nelson sim te mantap ibat ipaim ainam ken te namar ba nga po Shanghai milok jong di kaddo to jaka bar khoi ke di jong kilot te ka along no ka la benset no kalingkor nga bang lipan bahay to jaka te nalor ka to jaka bang penbang yo penbahasan stu kamadan ur kaliar ka bagi kena nang mensong mentaki ya mujaban yo penankam ya ka babur kata ka to kamadan ru ka susak bottleneck namar kadan kot ke sapadeng sipai bat ki kur jong hi jading do tiba kamlong agresif bang tu dik sipai kim jusa bikin penankam itu kamadan ditat anda ngala file nga ka to ka petition bang sayo ba for time being kat bekim patla ban dispose tu ka case ngasyo ban sulong caretaker tamun sepen bahai tu kamadan bangin yo ban organize kita ki sporting activities but ki religious gatherings kita ki jingil ka sports bagi jingil seng tai basam ha kapor ba phi rung nungkong saka kam politics phi lej ban paniso bat ka seng all india trinamal congress la ne ka TMC Meghalaya but pila no sendon ka ai gadaw Sean poi serta benta ngakwa Sean pensai pi ba hatu kapor ba i rung kongres iba PNCM te harus jing sha arang negotiate iban yo tiket kongres te rung iba PNCM sa kongres dengan stu on yo su tu tiket kongres te ngla declare no komu independent candidate haju kapor hitang mat de kita yo hadin bila seat iba PNCM ka kongres te ada declare dia comme independent candidate dengan trebe kum kata ke identity te ke ba pension nga apa dia bangandong sa all India Tribal Congress kadai ba ka all India Tribal Congress kara arli kimat apa parliament kawai kadai ya katu ka man made inflation hak badai ba ka jingra ka BJP na Delhi ya ka di ka excise duty bat ikni ki ba ka impose GST ya ki marba mardi long kini ki khajna ju ki marba mardi kira ben ka kapor ki dollar kini ki marba mardi kata kadai kawai bat ka baar ngi baki yo ban table ka zero hour jong Lok Sabha ya katu ka inclusion of Kasian Garo language in each schedule katu ka mat ka babon kita ki mo ka mangir mina si English si pe ikni ki election campaign jong bon ki candidate teng katu ka mat each schedule ka sulong tanga kerensan election teng diklat job ki klat no te ngai bakani ka political party kala yo ban table snan ka zero hour jong Lok Sabha ya katu ka inclusion of Kasian Garo language in each schedule tede halor kita hi nong halor kita arli kimat ba kapenong nga bangan dong ngandan interest ka all dia tunu kongres tadin katu kiwan gi mah jung Dr. Mukul kiwan ki keren te ngalapen seat lede te boros katu ngalapen kiyo ngalai tre ka arenti jong ka all dia tunu kongres saju kapor ngapun popularize hidu ya ka berani na jong katu sam khamti ka bangamlong hidu ban namar ba khadu tingim de ban klat ya ka thmei le jong
Te Henry hadian bagi launch katu ka Vikat. Ngazang dan kenyat ka Rift kenyat nomor ba lada kila bikin materialize ya katu ka Vikat buat kelak bah. Lada kina pada ban materialize buat kelak bu ingi ka jingma kan. Te dia lo kata kanong remi ngami no na ka only termal congress. Te bat mentahi ngala file nomination manakani kum independent candidate. Bat kebesaran kalong bangayo senu sembel ya kam ka banganga tre sembel jong ka petrol pump kan. Katu ka sembel kadan lightly jingmut kawai shwa kalong mengin buram ya kam na jong nama dengan scam kapaya la jong mengin ala mengin syakri pajba mengin umla iru lenno mengin syakri jaj bendrio ni syakri pajba daka kapok ka beteli dan ngitip makna ki skim selai project ru sisi ni bakadang dawa kapok la jong ya kadang syai le dia te kata shwa ka de kawai kabar ka jingmut jong tu ka pelpam iya ka jingim ka bamentahi ka adil pakai essential commodity bar ka ingin aya jadi kali ki motor pinkanya duk kinong rap ru bon klak perengkam ni power tillers kinong rap ru bandur lingka klak perengkam dak tu power tillers te bikin penpoi ki johor ki mar ki mata jung kiru lalong beda kali be mentahi ka de bik essentials bet ka baki dan kam bet nyadu ki baret du adu ki bahek ki bakra bat ka bala ba ka bakongsan kalong ba kini ki kampar ko ki bang la train adu osnam arjar ka pra ka de bit dak identity jung tu ka pom te por bakawan ka lockdown no benai March ajar poru nadu benai April azang ban somehow ki yang ki bedok sto ki pajba ki bedok te namar bang padan jing temu ka politics wala dangadan hiru ngamla hiru ban kiar niki namar kiwan ki pajba na pot dem senyong katu ka hak apa lem kra kiwan ki pajba ki ban pok se ba renja katu ka hak apa ka nong thamai constituency te kawan segini ki pajba bre niki area lejong ki pentorba ki nong mosong dong kadang dong kaman ki kedai te ha katu ka por ngakan mau ngayo ya kani ka kota jong ukhaw limba ka pom bangiyo limba ka directed of food and civil supplies and the directed of food and civil supplies bangiyo ban lift ukhaw ada subsidized rate belong bi steng ya kadoryo te tiki por ngala irap long kata ka jingirap pade kalong kenja ki klam dan betep tambah ki bayo te ki ka ade ki jingker ku ki ka sla sulong no ko mata khatin kasi bi ki ong kitip tang ki nongyo bat nong ai ken te tahi ka kam ka ba nasa sedang maniyan Pilong ubri ka pau ba pilong ubri ba kuat ban no kata ka bedan kata ka mensim ban no jingirap si gibri badon kam but pideiru ubri ba i ka sport kan tiu sport ki ai de ki wei ki mat ki ba pin wanra ban ya sai heng dolbar thawain la pi job ya kan election kabening kong hi ngapon perkat swabet tek tangi konsensi lejong te ngasapoi sa jelaru TKI ke bangai konsensi jungi yang tei ki ka jing jung kinong rap kata ka de kawai TKI experience bang syam pada kata ka de lingba ka jing ya danang ka jonga bat ka Hills Farmers Union apa ka jing penya jing ba commander sang pliang jela fikir mau bingi ya unveil ya kata team song jung kinong rap ngile ang ti po sam company farmers market ka jungi ha ka jing danang ba commander sang pliang te shwa jung kitigi snam jung lockdown kitigi arjal kat nyo kat prang si etur wa kini jakarta keleng-keleng bat ngisi irap iki begin penyo iki ki dawai ki sembah te lada pisong bat kinong rap ki pensau bahaya ka jingkwa jungki ban penyak yo ki jingtung jung tap jor ki jungki bat ki dan kamba ka yo ka badan tu hajan nomor bekin lech adu sepo yodo ka akta plat ka deng kali ka akta bun ki bun rukam kan te de lo kata kanong rem ba manakan ni marswan ka tu ka lockdown ni ngila yo ban experience ka tu ka sam company farmers market ban ngi ka di sya ka jingker ku te kata ka di ka webing kwa pan kiyo kinong rap ki jungi na po constituency te ha ka bede ba kani ngila biyo ka approval ru bangin pili da ka permanent sam company farmers market ka bra dan dong syadong na duki loading points ki jaka site ki toilets kini kita kata ka di bingi mang na menta kinong rap ki jungi te kam someday bingi shuit dong rap tak mentahal ajan ka election ke experience jung abi kinong rap nadu mensuai ngang dan sebuai nadu kitu ki arjar kanyo kat pra bingi ya lang ba kani ke HFU bar kadang dan sai adu mentahi te nalor kinong rap bar ka sports ka fiong fimene ka turu ka de ka we ka area ka bingi kwa papan kanti hong te namar hadian bingi ayo pan penen kami atu ka madan or kaliar hong te buon ki tournament sing la organize bingi kanti kena sama jungi ka sports tingi ibun ba ka talent skidan kidan kaman promote ikatu basa ka we ka experience ka bangadan mensuana ka seng balang bingi tray sebuai kalong ba ngikwa pan ra ka education ka babah apa constituency bat ka constituency kala dan kamplat dia ka we ka college kala bende government college limba ka brownfield kategori ru da filong well away ta ka brownfield kategori kamut ba
incident kisnong giban donate ya kajaka minimum arekar bat ka kamram jong MLA pada kalongba finwanra ya kata brownfield category bangin yo ban setup baka government kan invest ya ka infrastructure bat bangin si ya tulop jongki no kai te kan ni kan boost ba ti khna ibon ni kilong yeng ki ba kham janjar ki ba pep no ka jing pulia jing kitang steng por nomor hadin ka kelas 12 ngai khna samla jing tay bun ki ino i jing pulia steng por jong ki ka jing yo jong ki ban le do kelas 12 de bikidan ki school ki ban do 10 plus 2 tedin ka tu pada kelas sekolah drop out no te ka jing long drop out pada jong ki kam de bikim la ka academic kam de bikim la ka pulia kadang dia kalong biki kimi pa ka jong ki kim la chom kerja ni ki bikin le college kom selaim khra nomor ka bai college kala aram napa te sa ka bai kali sa ka tu ka jing lut jong ki man ka singi kan kata ka de ka we ka benta ka bangi kwa bang kentiu ye khna samna jong ni ha ka pulia dang dia ba ka liang ka sports kan constituency jong pi kalong ru ka we ka ba jelay uniu jingdi pen buai drugs kai try ka lat kalanti ba fila ban le ban yada la ni ban pelai na kita ki jing sniom nastunat pikli yang ta jing kli ba jo nomor mana khaning nang dep ban pelong tu ka sam khamti medical health camp ka bangi dia ya ta ka problem ti ka jing trilang bat ka Kripa Foundation ha ka jing trilang bat ka ni ka Mangalia AIDS Control Society bat ki Doctor Support Bethany tidak kembas saus pak ngut ki bapai yo jeng ngerap nengi tu kapor bat na peng gitu saus pak tam kidan hadu sispan penyongot ki drug addicts ki babun atu na pok konsumsi le jong hi tingi yo ban adia ki ngi yo ban pelet jemut bah ki tingi yo ban ai kata counseling ti ki dan pada nang tu ki ba ki kimi pa ki mlasu man syong no ngi yo ban penenrol ki tu ka di addiction center for juveniles katu beran pok mau kasyang tinga stanat ka di ke jingirap ka ba kraw bah nak kalian ba syarat walang ti dei mi hi ba initiate ya kini program ti ka jing kenduk lang bat nga ti giru ni sutoi ba kum kini gejai program da pile hai community hall jing kisnong kan e ba ti khna bikin wan khmat nomor kan sa rise ka tu stigmatization ti da ka bangi le premises jong sam khamti ting ai ka good publicity kan ni ti hapot shlong press club makan ma ngara tu ka poster jong tu ka di addiction but ka detoxification camp jong ni ting appeal si kena ngong wat nom le ran one bed nomor ka premises jong sam khamti sedin kalong ka beri kin dan hiru bani EFP te wat ngai le dir nom dan hira hang tu kin dan bitang ki psychiatrist ki doctors ki counselors ki bala ban kita ya requirements ke jong pi te sobahayawan te ka bastana kalong ba ki poya do si spa ndu penyongut kum kita ki kena ka yo syahi ka jing yarap ningi ila yo ban ai ki detoxification programs ki di addiction programs but men arsngi idang fun yang ba syarat yang bikwa ban ni continue yang tu program tengah syong i ma kadang dan kani ka election jonga mentati alat an pindap syok election ladang rem ne job ya election compare ngin saya sedang biang pada itu program hadin ke election kin somewhere in the month of April or May ta ingin lihat biang sakawai pat ka jingkerni yang tu ha po constituency jong fi gade ka tu ka stretch ka baki bon ki briu ki de black ya ka kiat hatu kapor banga bat nga ko mus katishnong arzak khatsau te arzak khatsan nga de dia ya kini case tinggal ada biat hok representation si honorable deputy commissioner iba Peter Dakar tu kapor tinggal don ka jing khang ru ang tu tinggal ajai yang tu la ada ki arbana steng lai benai duna cekadan pada long ka jing ya kadan ang tu bikidan ki bawan kidan ki bayadai bat ki he ki han ki wan pensngo ki ong ba kadai ka bagi kamai jakpo kani katai te kadon ka jinge terang tu te la sulong no nakaliang ka jongar nga suong ya kata ka bagi ya bet lang te hang tu nga suong kila suong himaki bengin ya ta kini dia da kapor tengah ngong da kalong ta kadur te pi habis tu imapi te bangala kata ta ka jakpo ka jong pi te kala so iya ngaru te kidan na padang gilong kami kat tu kat ningut ki wan nga ki ong baplak khang ngi menta sebab kami piapan pensiu school mafi te kidan kum kita ru pi jinnya keren te hadin katu pada ngakol di barok hai kita raja kang tu ngong apet kani ka bengili menta kalong very illegal amba pidi mafi ngateng am dan hok iru ngam dan por iru bangan lorni ka jakpo jung ki we ngiti le dia ki blak biang kam le dia te ngong da pi kwa ban ya ini kam te beli pimle be da ka belong legal nomor ngi iba sus tu barok hai la ya plilut ki MFL of license ma ya dia ngadan teng ongin ngin ya anu dak enu sing ni plira dak belum legal at least katu ka age restriction tu dan PD bitangi ki above 21 te bat kapor ko ka jingi dir ko long be dak kapor
Tengah kada di kitu berkat ong nomor dangile pada dak ni long ngi generate revenue ya ka state ru nomor ka generate income ka generate revenue ya ka state jungi mentahin do bakawan ka GST kadai bistang ka lika bat ka petrol ikan tangi tigi business ki bingi teringi berarti te katahi te rei menakanir ngidang ya khat biang tinggal dang ong biang hiki dalong ka bala soba wad na kawi kalat kamay jakpo nomor saya katang sula clearly kini kami kaya legislative assembly masuk tu baik order na jerong kasawan baik bang haban penduk baik yapi dengan kwa ban poi uput bangan wan manga baik magister baik GCB binon kendang baik yapi dak kabor ringin alat yapi menta bapen wat dak kawi kalat kamay jakpo ti kita ki stretch ke berenang tu don way high tension ubran south league post ki ong ngada pila ban pen yakran le man pen shift no itu post ti kaliang tingiru nginyo ban sedang no kita ki business ki batmai te ki ong kumno ban sedang ya ke business batma de pihak ban guide lema pi te ong to ngan penirap pi bangin pen ken ria itu post untuk sate te ngi ngakhat ik ki sahab mo ki badan apa MECL ti ki la irap ban pen kerja post untuk sini tengah khal ti brio manakani ong bapet kani ka jaka ka biasa ba ngi bangin trekam kadi ka commercial hub kai sha no sip la da pi penstom te la da pi nang gini ki kam ban treru ngan guide pi plin di dukan di marbam namaring na isyami kapor lockdown tangi dukan di marbam ki baklam sakhang kiyo be ban play te lada pi penstam pisong kayo kodan be hi te kam dei bagin suya imbe dak ni ka bay di yat persi kumne namar kan sepoi kapor bangangan hab iban khang namar ngam kwa pade bangan suan dia jubor justi pi ngala ala pai pi mentaken te kidan ki kong menakan iri ki la pa pen thamai bang ki kot pata ki jongki le si ngatrai ki mut ban sim finance na ka bank te ngongi ki da long ka bala switch no ke business ngan guide fi ki business be pintre kanang bikini ki berkhoi kin khut no bar ka tu ka phang madan chatering ada bi kran biang hi manakani ba kajur pa ka jingi di stu madan ru bingimut ban ya kran bahan no bi ki try ber angut ki bele itu ka case padalong ka bala kin care bahan no ka gate bikin streamline bi tang spot madan tang itu kena ki balik liak kai tang itu ki badan yeng su sha lendat jong ka madan bat ki balik jingi sang katahi di ka kamram ka bingila isim dari nakaliang ka jongali por nga banbat ajar khatsau ajar khatsan nga de chimi tu garairu de pikwa ban pe du kandan hi ka president sangte ya po deputy commissioner office hakapor bilong honorable deputy commissioner iba Peter Dakar Pak Sam sakawai ke jing hang tu ka ha constituency jong pi ka de ka dengkali mar ka de jaka bakim ma teki kali ki balek mentafi ong ba andala sedang New Shillong township ndai ki balek tang shani grimsu lani buat ki balik tang hanong mensong lani sya langkerding ro ka kim ha ka tu jaka artayo mensuangi dang eden ka we ka jingelang apo nong mensong police outpost kalau digirang ba snong berkhat nya tu ka stretch na po Saforlong dem senyong ka jongi hang tu kanong mensong kita ki rang ba dong jong kani ka kodai kita ter sini grams ngila ya keren hi kani ka banta iong ba kinsa abi dak tu ka no stopping zone hang tu pa takan takdaw belingi ki betray business ang turu pinai iba ti business settlement jungi bro artli hi to ka pelpom to ka samkhamti ka jungi ngin airi ba spo por bingi apply ya to ka pelpom ru ka provision for expansion kila ahingi hang tu pramitar ringi ngila provide extra armitar na to ngila nahajaka jong pramitar ngila abi spo mitar ngila airi ba ti business jungi spo bagin avoid kita ki jing dheng kali ti pinai business jungi berar ka parking ka biang bai ka shlong gitu ki bas tu sakhmat ka parking kamdan ti manakani na ipen lang kata kin banak whole stretch ina do na po dam senyong ka Saforlong dam senyong kita ba maap apa konsensi jungi ter kani all the way to Nigrams kana bandan no bai ka no stopping zone kan kata ba sama constituency jong pi kadon ga jing ya the pisa ban job le ni election kumno pisngo halor kata kata kadi ka jingkli ka ba long very tricky bangan jubab tambangan ngan jubab if in a very polite way te hot ka jingir miyeng jungi kidan ki baju pesno yang iman ki brief be kidan ki candidate ki wanda kata kalenti te ngadang ong iti men ilong kemi man kani ong jinna day be kita ki candidate ki wanda kata kalenti jinna day be ki wan hatu ka por lockdown bikin wan dakata kalenti kumba ki wan menta so election ngai ladi ngam kam siru mani kuni election mar bidakan mama por lockdown tang mga marway ba trai berba ang tu tanga marway baksat marway yang tu te lada kiblio kin klat no ya ka contribution ka jongi ha ka lockdown ha ka saw ka sen jong lockdown
kin mau no itai si klimat shock election bikiwan ai timut ngasong bakam long justified kan tai Pisngo pada baga jing sampisa te hakapor election mentak la sedang ya bakut ki constituency kata bro konsensi ngatarai te khampak mang te ngiru kan dan ni kumata te nakalian jonga te kamdan kata kajing sampisa kajing wan jonga sak election ru kadi bangadon confidence na kikam gi belai train adu ki arja kapra kamtam ka ba highlight ba yanga kadi katu ka lockdown makata nga soong jinadai ba kita gi wei mo gi bawan nakata kalenti ada ki wan lang ha ka lockdown bikin wan pendep penbiang ipi kapor ba mapi mengi ngi jinjar tengar kam shiru man yakon ni election basam kublai sibo no mentak por jong phi Oh. kermen baga ni ka jing le jong phi kan poisha ka thong oh dan bok ma kublai sibo Boleh.